महागणाधिपते नमः धूपं समर्पयामि महागणाधिपते नमः धूपं समर्पयामि नैवेद्यार्घ्यं तथा पुरतः नानाविध फलनैवेद्यं निवेदयामि प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमो नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये प्राशनार्थे पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं समर्पयामि मुखवासार्थे पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणार्थे किञ्चित् व्यावहारिकद्रव्यं समर्पयामि नमस्करोमि हाथ जोड़ून गणपति स्मरण करवाके प्रारंभे विनति करो गणपति विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरो निबुद्धिमते आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवघेदेशान्तरा पाटवी हेरम्बा गणनायका गजमुखा भक्तारो तोषवी महागणाधिपते नमो नमः मंत्राक्षतांच समर्पयामि कर्पूरतिक्यदीपं दर्शयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि आवाहनं दजानामि तवादनं पूजां जवदनामि क्षम्यतां परमेश्वर आवाहनं दजानामि तवादनं पूजां जवदनामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं नृमे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारणभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर अनेन मया यथा ज्ञानेन कृतपूर्वाराधनं महागणपतिः प्रीयताम् प्रीतो भवतु तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वेषामाश्रया भूमिर्वरायण समभूता अनन्तसहस्रादियता नमामि वसुन्धरां यासामाभ्यनुदो राजाय सुगुणावुताः ओषध्या प्रभवामकृता अद्यतर्गाजने कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र ब्रह्मा मध्ये मातृनाथदाः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदसामविद अंगैश्वरीता सर्वे कलशधुर्वायुधाः वरुणं भाषस्तञ्जयादिधां परिमेश्वरम् अपाम्पतिमहं वन्दे देवं मकरवाहनं वरुणाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाश्रितपुष्पं समर्पयामि वरुणाय नमो नमः यथालाभ पुष्पमालां समर्पयामि वरुणाय नमो नमः वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं समर्पयामि वरुणाय नमो नमः यज्ञोपवीतार्थे यज्ञोपवीतं समर्पयामि वरुणाय नमो नमः विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि वरुणाय नमो नमः हरिद्रा कुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि वरुणाय नमो नमः अलंकारार्थे अक्षतां समर्पयामि पूजार्थे ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि वनस्पतिर्भूतो गन्धाढ्यो गन्धर्वः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वरुणाय नमो नमः धूपं समर्पयामि धूपदीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे अंशतः पुरतस्थापितो फलोफला नैवेद्यं निवेदयामि प्राणाय नमः अपाराय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमो नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये प्राशनार्थे पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं समर्पयामि नमस्करोमि फलार्थे नारिकेलफलं समर्पयामि नमस्करोमि वरुणाय नमो नमः कर्पूरगौरेण मनोहरेण सुवर्णपाशोदरसंस्कृतेन प्रदीप्तवासादरसंज्ञेन नीराजनन्ते जगदीशकवे अनेन मया यथाज्ञानेन कृतमुदानेन भगवानेन श्री अपापरिवरुणः प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सद्ब्रह्मार्पणम् उल्टा पर अभी पूजा पहले कंप्लीट करेंगे बाद में आप बस पहिली फुलाने हे घालतात तू असे ती माझ्या गावाला
रागमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचलचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तदय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने नहीं सर पकड़े ले प्रोग्राम है क्या बोलते स्टेज डाला है इतना बड़ा स्टेज है वो मंडप डाला है अरे हम चिते डाला है स्पीच होगा ना
Hello. Hello. Sir, very good afternoon, sir. What is my name? Yes, sir. What is my काम? Yellow. Hello. Sir, very good afternoon to you. And on behalf of RRSM Infra Private Limited, it's a moment of honor and pleasure for us to have the Honorable Chief Minister today with us, the Honorable Tourism Minister and the Principal Chief Engineer of PWD. It's a proud moment for us because today is the moment when we are able to showcase our technology and our efficiency and the works which we have done in the last few months of time, not even 1 year. Sir, I'll give you a small brief of the project. Sir, this project is a flyover project which starts from the Sangolda Junction. It comes all the way up to this Majestic Hotel point. The total length of this flyover is 5.15 kilometers, which is supported by ramps on either side. When we talk about this start of this work, the actual work on this stretch was started in the month of September, and since September we have come almost 4 months now, and it's a real matter of very pride for us that in this small span of 4.5 months, the work of the project in the alignment, sir, is close to 70%, which we have achieved. On an average, the typical structure which consists of the underground piling foundations, the pile cap, the foundation, the pier and the pier cap. These structures put together, we have come, sir, almost 70% of progress has been achieved. And today is the occasion when our launcher, we have planned for 2 launches. The first launcher is now ready to take off completely. As I said, this small journey of 4.5 months for achieving the 70% of the progress was absolutely not possible without the remarkable support from the office of the Honorable Chief Minister. And before I go further, I would request our Managing Director, Shri Manish Dandiji, to kindly welcome the Honorable Chief Minister of the state. Sir. Thank you, sir. I would request Manishji to please welcome the